te toi whaatalo whātu lau whaafonga le nei tae au malo le folau, alo mai o tala whawala Radio Samoa. Tala ta mua o tae au, ua tā pae le so e tu sisili le mtanga luenga le social development, e toi sila to to ai pisinisi, sa le tatau o na o lātou mawaina le fesoa soania le malo, mō totongi I taimi o le COVID po le wage subsidy. O le fesoa soani le nei le malo na tā wala mai le wage subsidy, whaaluai le 13 biliona. Mana ofo ina mai e whaatu mawai le tele o ngā luenga na ono mau I taimi na tāpū pēr na lockdown ai le atunu I le tausanga tāluai. O le tausanga walu na amata ilo ai le so e tu sisili le nei fesoa soani. Ma o le asona nafi, le ana sa wai tua le reporte o nei so e suenga, ma o whailo ai le so e tu sisili e tatau I le mata ngā luenga o na whaawawa na ilonga. O le wage subsidy o fesoa soani au pito I taunga tāle ale malo na tu ina mai le taimi o le COVID. Le iei le aso na totongi le tasi tesi valu biliona, ai fito se fulu afe talo sanga na tau a au I totono le lua se fulu malfai tu la. Sau no ele min staum tanga luenga Carmel Sepuloni o le neife so soani na tele lava ina whaia fua I lunga o whaupunga, ma whamatalanga mai pisinisi ma tangata whai ngā luenga. Pe tai o le papolenga o le so e tusisili o le mawalunga o le tau whaasese o lo ono ofi mai ai. Ua sa wai malfautuanga le so e tusi e tatau I le matanga luenga o na tāpāwha a maoninga tustusia mai I lātou umana tālo sanga. E le o tau fio whainga malanga waalele mai Victoria I Ausitalia, I le mai a tā ua mai o se community case I mele pone ana nafi. O le sawa le atala nafi mai Ausitalia, ma fua I so e suenga, e o mai le taime tu whaatasi e talo tae au, o lo o mawhanawhana le soifua malo loina New Zealand, o lo o mawalalo le tūlanga ono la matio New Zealand. O le case whaamaunia wa mawa nei I saute o Ausitalia, e whaapeo se tamanta liu mai atunu mamau, ma whaatu a te ai tua mai no wha anofo I se I le aso lua, ma amata whaalongo I nai loa aunga o le siama I le aso to na ilwai aso tāluai. I le taimi nei o le uto e wheso o ta I atu I pāse se taunu mai Victoria, talo mai le aso ono o le masina le nei, ma o loo fuafua o le aso e ta tauna maua mai ai wha I unga o nisi o siaki na whaia I Ausitalia. E se fulu iwa tausanga o seli I talavou wa mōlia e tūsama le mua o le countdown I se sifo au ki lani le vai aso tāluai. O le pōle aso tofi le ana mua ne eile laina o pepper chips, ma o le mōlianga o whaia whaasanga I le li iwa mōlia, o le tau ma whaia e susunuina le supermarketi, ma le ngaoi. I reporti mai leo, to e to atasi le isi a li I leo lo tau sa I lia e tūsama le nei mata upu. A I se tala lata mai le la le countdown, le I to tono le West City Mall, e ono whaawau pe ona tāpunia mo le nei vai aso atoa ona o ngā luenga toi whaaleleia. O le liiwa mōlia e mai Weymouth I sauteo au kilani, ma o lo fuafua e tui lumo le whaamsinonga I le aso atai au. Ua popole le minister ko viti ono o atu I le whai unga le masino uni wa umatui. Whailoa le li minister Chris Hipkins, e se fulu ono afe tui na whaia I le aso wharai le tāluai, ma o se whai numero ma walunga leo tui, ua whaia I tutono le aso e tasi, ma o le vampe o le alua tui pe a fua I lea mawalunga e ono o atu I le whai unga uni, wa le aini tui a o lea I le isau le isi uta. E ui le popole o le minstaulo ia I lavalo na taritonunga e mawhai ona wha asoa le le ia aua ne I wave uma. Ma e le Masalasalo Hipkins I le polo misa le Pfizer, o le atau nuu mai lava il masino Iulai le isi uta tele. I le taimi nei, e na o le tui o le tu ainga Pfizer leo lo o whaonga ina I tutono New Zealand, mai le toa wha na mua I saini ai New Zealand na te whaonga ina. Ua whaamautino mai fo elemin staulo o ngā lulue mālosi sui o le soifua mālolo ina I le whaaso o ino le tui, ma atono iai nai vai aso o le ale muai a o tālia le taunu mai o isi tui whao popo. O le fuafuanga leolo iai, ia umane le masina fōu ua mai a whaia le tasi ma le tasi miliona tui o le COVID. Whai watu I tala mai fiti, se fulu lua cases whaamaoni o le COVID tua le community a fiti, pe taia le o tapu, pe whaia se lockdown. O nei cases e se fulu ma le lua lo maua umai tutono a suva, ma e lua a inga o mai umai. I reporti e fōlinga mai, e le o usita ia lava e a inga whaatonunga, o le aua le whiasi a siai, o le sawa le tala na pō o whaamauti no mai ai le malo, e le o wa aia matua I tapu uma le atunu I le isi aso, po o le lua aso, ai o le awheso o taipea ma le atunu I nisi suinga I le anga I luma. Taimina I fiti, o lo to uluti munga mamafa ma ua atili whaafainga tai mga luenga, a sui o le soifua maloloina whaapea le ofisa o leo leo. Tala nal nei tai au manuia le nei aso lulu.